Morula se bulwa gompieno. Go emisiwa ga theko ya paka ya sekolo mo mafatsheng a sele go thusa go godisa bagwebi mo Botswana. Mo tsamaisanong setlhopha sa Zebra se tshameka Maleka le Mambas ba Mozambique. Dumela ba tshameka dikgang tsa Botswana Television tsa kwa BOSUPA ke bidiwa kaelo sa bone mme ke na le Amantle Babili ka puo ya diatla. Mo parlamente wa Bonington North mme ana mogeti a re wa amogela go bulwa ga sekolo sešwa sa Morula Primary School mo Block 6 ka jaana se tla fokotsa mosuke wa baithuti mo dikolong tsa dikgaolo ya Bonington North. Mme mogeti o ne a tlhalosa segompieno jaaka go ne go dirilwe thulaganyo ya go bontsha baithuti mo mphato wa botlhano le borataro le batsadi ba bone ditlamelo tsa Morula Primary School. Sharon Kubuyadi le Tsholofelo Tombale. Go agiwa ga dikolo tse pedi tse di potlana tsa morafi e bong sa Morula mo Block 6 le Marula Mantsi mo Phase 4 go amogetse ke bana le seabe ka go farologana ba supa fa go tsile go tlhabolola seemo sa thuto mo kgaolong ya bone. Le fa go ntse jalo bangwe ba bana le seabe bao ba ne ba nankola dingwe tsa dikgwetlho tse ba ntse ba di itemogela mo dikolong tsa dikgaolo tsa bone. Ke gore ha nkala ha dipalo tsa dikwele tse di-primary mo constituency ya Gaborone Bonington North tla bona gore re lebagane le kgwetlho e tona ya dipalo mosuke o montsi mo di-classroomong. Ke gore ha nka tsa sekwele sa Mopane ba heta 1,300 bo 1,000 ha ke ya ko itumeleng a small primary school with a small population mme sekwele sa teng se na le population ya between 1.2 le 1,200 le 1,300. So to a large extent sekwele se se tlile go gokotsa mosuke mo dikweleng tse dingwe. Mokgatlho wa batsadi le barutabana wa sekolo sa Morula ba tlhalosa fa ba mekamekane le dipalo tse di kwa godimo tsa batsadi ba ba kopelang bana diphatla mo sekolong sa bone. E re galentse le bua le ba education ka kwa madam le re kopele waiver ka gore waiting list ya bana ba ba eletsang go tsena mo Morula intsi mo ile gore na le waiting list e le gore re kopa gore rokelediwe ditlase rokelediwe dipalo tsa bana ka gore ra tlhaloganya gore go na le selo se neng se beilwe mme anong bokete jo bontsi bo emetse gore batsadi bana ba bone ba tle go amogela ka kwa. Dibui tse di neng di le teng kwa phuthegong eo di kgotsaditse gore go nne tirisanommogo ya batsadi le barutabana go thusa go aga bana ba bone gore ba tswe batho mo setšhabeng. Bana ba ba sa tsalwang ba peka yaanong bagolo re kopa gore a re emeng ka dinao bana ba re ba bokelleng bana ba re ba ageleleng gona go simologa hela mo Morula Primary ra agella bana ba e re ga ba ya go tsena ko go bo Bonington be ba itse gore rona mo Morula Primary ra re no to drugs. Mme mokgeti o ne a supa tshologelo ya gore sekolo se sešwa se tla thusa go tokafatsa thuto mo kgaolong ya gagwe. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Thulaganyo ya go amogela baithuti mo mphato wa ntlha kana Form 1 e botlhokwa mo go nolotseng tshwaragano gareng ga batsadi le barutabana gore ba nne le seabe se se popota mo go bopeng botshelo jwa baithuti mo sekolong go ntsha maduo a mantle le bokamoso mo loetong la bone la botshelo ka kakaretso. Se se tlhalotswe ke mookamedi wa lephata la thuto kwa kgaolong ya Phikwe jaaka dikolo di le 6 di ne di amogela baithuti mo mphato wa ntlha. Karabo Molusi ka pego. Letsatsi la bofara bobedi kgwedi ya Herekgong ngwaga wa 2024 le tla gakologelwa ka boitumelo ke baithuti ba feta 1,400 mo dikolong tsa Phikwe ba mo nakong eno ba tsena mo legatong le le fa godingwana mo thutong. Bokopano jo ke tsela ya go amogela baithuti le sebaka sa gore go buisanwe ka tsamaiso ya sekolo le maikarabelo a baithuti barutabana le batsadi. This orientation is a demonstration of the issue of collective ownership that we are trying to spread across to say government cannot become the sole proprietor of schools. These schools belong to the community, and therefore we are trying to bring about that people-centered approach so that our parents would know that this school is theirs.
go tlhaloganya botlhokwa jwa bokopano jwa go amogela baithuti ba mophato wa ntlha go maleba mo dikolong tsa Selebe-Phikwe go somarela letshwao le di itsegeng ka lone mo dingwageng la maduo a mantle. Re bua dilo tse dintsi thata including indiscipline, student indiscipline, pregnancy, all those things. Me after this, o tlo go bona ile gore ga gona tokagalo epe mo go rang gore gongwe batsadi tota ga ba ise ba temo semong sa go tlhaloganya gore orientation ke eng. Ganne re ka maintaina dipalo, ra maintaina that excitement e re nang le yone ga re tlisa bana mo sekolong. Dio tse dingwe ka bontsi ne re ka kgona go di hema ka gore batsadi ba rona they would be in touch with matshelo a bana mo sekolong. Botlhokwa jwa bokopano jo ga bo kalwe fela ka maduo a ditlhatlhobo le botshelo jwa baithuti mo sekolong ka thuto e lemogwa e le peeletso e ka tlhabololang lefatshe. Boitshwaro mo baneng kana bana ba gompieno ba setse ba tsene mo di-drugseng ba bula ba bangwe jaanong re tile gone mo seemong sa gore yaanong re te re ithuta. Re ithutile thata re le batsadi gore re tshwaragane le matitšhara, re tshwaragane le bana, re nne ditsala tsa bana ba rona, re nne ditsala le matitšhara gore ba te ba kgone ba re phuthuloge gate bullying ntsi mo sekolong. Re searche dibeke tsa bone ga pele ga bata sekolo go itse gone gore ba te gore go ta go kgontsha bana ba bangwe. Mo orientation re rutile gore it empowers us, it helps us to get out of problems, it makes us to win, it makes us to feel independent and be good in our studies, and it makes us to not do what is wrong. We should listen to our teachers. Gangwe le gape mo dingwageng tse tharo tse di latelang se se buisanweng mo bokopanong jo e tla bo le sone bokaedi jwa batsadi barutabana le baithuti jaaka ba latedisa dikeletso tsa bone. Jaaka tsotlhe di dirilwe baithuti ba amogetswe ba neetswe melao le tsotlhe tse di tlhokagalang batsadi le bone ba tlhaloseditswe jaanong lenaneo la thuto le ka simolola ka mašetla. Karabo Molusi, BTV News, Selebe-Phikwe. Mogolwane wa Francistown Nitas re mosimane gape mokgwa a re go emisiwa ga theko ya paka ya sekolo go mafatsheng a mangwe go thusitse baruki ba monogae go gola. A re ka jalo ditiro mo mohameng wa thoko le diaparo le tsone di oketsegile ga mmogo le go abelana le kunkuru le maele gareng ga baruki go tla go thusa go tlhabolola mohama o fela thata. The staff member they are oketsega because obviously they are looking for, the demand is very high. And it's large quantities, volumes, when you talk about school uniform. So how it's a school uniform, you are talking about over 60,000 students more Botswana. So now we need numbers. So volume ya very key. Staff complement si ya ko godimo. So gora gore botlhe ba ileng gore ba roka ba oketsegile. The manufacturers of school uniform. Number one, they are capacitate. It's building capacity more Botswana. Le Botswana. Mongwe le mongwe yo tsenang a le ka udra school uniform o na le capacity. Number one. Number two, it is a skill. Mo Botswana bana botlhe ba hetang school ha o tlhola ba itela mo mebileng. Because we need things in a lot of quantities because we are no longer exporting, we are no longer importing. So re dira mo Botswana. So ngwana mongwe o hetsa sekolo wa ta ithuta go dira tie, wa ta go dira sporti sa sekolo, kana the head wa ta go ithuta go loga jersey, wa ta go ithuta go roka jersey. Gone go Francistown le ba bangwe ba ileng gore ba teng they are our fellow manufacturers le rona. So this band is mosola, and the capacity we prepare well on time, and well on time I mean you start preparing for uniform ka July or roka, so that you can be able to sell well in December. Moparlamento wa kgaolo ya Mathete Molapo wa Bojang Dr. Edwin Koloti o tlhomaditse le go akgola maiteko wa mokgatlho wa Kutsukela
kutsukela ke thota e barui ba mosi ba ikopantse mo go yone mme a Dr. Dikoloti a re thulaganyo ya bone kana ba le mo go yone tota e maleba ka e tla rotloetsa motswana mongwe le mongwe fa a leng teng go ema ka dinao go inamola mo dihumeng. Dr. Dikoloti o buile se jaaka na rolela ba lelapa lo raphoga kwa mosi maroba a dikgomo tse 6. Gilbert Morosi. Ba mokgatlo wa kotsukela mo thoteng ya mosi ba tlhalosa ha ene a re go lemoga le go gotlega go itsholetsa mo thuong ya bone ba ne ba ikopanya e le malapa a matlhano ka maikaelelo a go godisa le go tlhabolola thuo ya bone. Ke keletso ya rona mo Matete Malapa Bojang ya mo go creating generational wealth. Ha o utlwa ha ba bua ba go tlhomaganyetsa gore ba tla ka bana ba bone ebile ga ba batle gore ka moso manga ba re go kolotwa manjang go supa gone gore ba batla gore go mo go neele tsanwe bana ba kgone go tsa go tswelele. Mme ke rata thata ka gore ba rotloetsana gore a ko morakeng e nne ko bana ba kaeletsang go ateng. Ke leboga batsadi botlhe ka tiro e le e dirileng e tona ga e motlhogo le go itlhokomela ka moso e tla be le khumogela le ikopantse le batlhano ra rokotsega maikutlo ka selo se rile mme anong go ra go le nna ko ke leng teng ke a go rokotsega maikutlo ke gapegile maikutlo. E ne e le boitumelo mo go ba lelapa lo raphoga jaaka ba ne ba amogela dikgomo tse ba supa ga di tla ba tsalla le go tlhabolola matshelo a bone. A re ska ra inyatsa ke na le borre ba re tlhokomela a sebua a re hireng batho re ba rotloetse gore motho e re ha ke mo hirile e ska nna mothwana ke kgagana le mabaka gore re hira batho a re kgawa le bone ba re shauta a re ntse ke bereke go raphoga a sa ntuela ntimadijo ke kganyete mme gore re leke gore re rotloetse bana ba rona ke bana ba rona ba kope mo go rona le baagisanyi ba rona se re se irang. Gongwe ha gongwe dilo tse di buiwa gala ko godimo rona re le batho ko tlase ko meding o ka re ga re tshware sentle gore ga teng. Tumelo ya rona ke gore nyeletso le huma e ka nyelela botoka e ka direga botoka ha e le rona batho ba nga le huma re ikanang ebile re simolola re re ke rona re ka lenyeletsang. Moparlamente o ne gape a supa ha maiteko a kotsukela e le a mantle hela thata ka tsamalana le maitlamo a puso ya lehatshe leno le dikeletso tsa kgaolo ya Matete Malapa a Bojang tsa go tlhabolola le go nonotsha mohama wa tsa temothuo. Ha o ka bona moraka mongwe go sena kgomo e bidiwang Edwin o tsura ke bereki. Ke batla go le direla AI ya sex semen gore kgomo a teng ha e sena go nna ntse ke ba enela ba epa ha ke ba le bogo e tsala bona magadi jo ke batla gore e be le tswela le ntse le di ata le di atolosa ke batla gore ngwana mongwe le mongwe a nantse a re mama a Edwin ha gamiwe ka gore tsonetse go tswa go lwe batsedi ba rona ba ne ba netahatsa gore moraka mongwe le mongwe o nna le kgomo a mashi ka kgomo e ya mashi ke yone e leng gore ya atolosa lesaka. Thulaganyo ya mokgatlo o go tlhaloswa ha e tsamalana le maiteko a gatautona Dr. Mokgweetsi Masisi a go hetola megopolo le dikakanyo ka lone lenaneo le ka sologela setšhaba seno mosola ha le ka salwa morago. Gilbert Mogorosi, BTV News, Musi. Kwa motsing wa Matebele mo Palamente wa kgaolo ya Motšhodi Botlhaba Rre Mabusepule o rotloeditse banni ba motse o go inaganya le kgwebo ya tlhapi go itshetsa. Rre Pule o buile seo mosong wa maabane jaaka na buisa phuthego ya kgotla kwa motsing o go rata Moranyane. Mopalamente wa Motšhodi East Rre Mabusepule o tlhaloseditse banni mo phuthegong ya kgotla go dirisa matamo a gaufi le bone go itshetsa ka go simolodisa dikgwebo tsa go rekisa ditlhapi. O re laetse malo mo go ithamela re le mapalamentare ko palo go batla matamo mo metseng ya rona ka go harologana a re ka rua ditlhapi mo jaaka le gore re batla gore mo lehatshe la Botswana re rotloetse thuo ya ditlhapi re tlo na mo teng tlhapi le tlotlo because re le mo ditlhapi tse di monokeng di a shota re ka di booster ha re ka nna ditlhapi tse di duela mo matamong a metse
mme le gore diho e le tsa morae. Banni ba motse wa Matebeleng le bone ba ne ba fiwa sebaka sa go ntsha maikutlo a bone. Kana kanya teng mitara ro bo file ya no ka re kere kana o sala o file di kgwedi tse di fitile mo ntse o porotla hele. Ya no so sena se ha ke bona ga ba ntira sentle ka gore tlo fela ba nkgaoletse metsi. A gonne ba re ba ba neng ba nkagela company neng nkagela e ne ya ntlogela tanka tšotšoela 5,000 ane ba tshela metsi mo teng ano ba sele ba tshela metsi mo teng yaanong ga ke tswa kwano ke re ke tabogane go mma bo ipele go ntse ke dirisa le ene o ko tlhokong ga ke boa go ke itlhala tanka e sena sepe. Fa go ntse jalo mo Parlamento wa Kgaolo Rre Pule o ne a tsibogela dingwe tsa tseo. Metsi mo di go godimo because go dirisiwa dimitara tse di kgologolo le ria outdated meters. Mme le ha re ya go ba Water Utilities Corporation ba re bolela gore o simola ka iporelo ngwaga o now ka gore ditendera di a dirwa gona yaanong go tlabe go dirisiwa dimitara tse dišwa tse di bidiwang gote ke smart meters kana electronic meters tse e leng gore ga di na go dira diphoso tsa gore di gore re o dirise madi a kana metsi a kana mo go sa nna jang. Morago ga phuthego ya kgotla mo Palamente ona ya go tshedisa ba lelwapa la mokhanselara wa pele Honorable Gelekwang Mangwa yo o nnileng mo setilong sa bokhanselara dingwaga tse di 15 mo kgaolong ya Odi Matebeleng. Go rata Moranyane, Botswana Television, Matebeleng. Botse dikgang tsa rona di wela gone ja re le bogata go botsoletse o ntse o ikantse rona le bela tsa motshameko le tumong patane. Ke go leboga morwarra Mothoetso Madume a re simolola fela ka tsa Dakar Rally ya 2024. Mopagami wa dikuta Rose Branch o tsweletse ka go tshegetsa ketapele kwa kgaisanong ya Dakar Rally morago ga go fetsa tikologo ya boraro mo maemong a botlhano. Rose Branch wa setlhopha sa Heroes Motorsport o feditse lebelo la tikologo ya boraro la dikilomitara tse 733 go tswa kwa Al Selamaya go ya kwa Al Hafuf mo nakong ya ura tse 4:42. Tikologo yeo e gapilwe ke mo Argentina Kevin Benavides fa a latelwa jalo ke Ricky Bebet wa America fa Adrian Van der Ver wa ene a feditse mogo a boraro. Kgaisano ya Dakar Rally ya tswelela mosong ono jaaka ba tsena mo tikologong ya bone ya dikilomitara tse 631. Hey guys, so stage 3 is over and done with, and bit of a weird stage for me. I felt okay. I was just making some small errors and some concentration errors, which is not normal for me, but yeah, it is what it is. We didn't lose too much time, and yeah, we just got to keep it together. I was coming up on the waypoints from the wrong angle at sometimes, so it was going through my head and making me a bit frustrated. But yeah, we're here in one piece, and just got to keep it together and regroup for tomorrow. We only got two hours to work on the bike, so the mechanics are flat out now. Gonna get some food and then another 200k liaison to the middle of nowhere where we're going to be staying. But thank you all for the support. Dingwe ke tse di reng setlhopha sa setšhaba sa the Zebras se seletse samekile maleka a nno setlhopha kgatlhanong le sa Mozambique mo motshamekong wa botsalano o ne o tshamekelwa kwa lebaleng la FNB Stadium kwa Aforika Borwa. The Zebras ba noseditswe ke kabelo seakanyeng mo karolong ya ntlha ka thago ya penalty pele Mozambique ba lekalekanya dinno karolo ya bobedi e ya bokhutlong. Jaanong re lebe kwa bokhutlong tsa table tennis. Monamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association tsegofatsa malepa a re nako ya theko le thekiso ya batshameki ya ditlhopha tsa bone e buletswe go simologa kgwedi eno e le malatsi a le matlhano mme tla tswelela go fitlhela kgwedi eno e ya fifing. Malepa o kaile seo mo potsolosong le lekanala la metshameko la Botswana Television kwa neng anankola ka fa lenaneo leo le tla tsamayang ka teng pele ga kgaisano tsa bone tsa ngwaga wa 2024 di simolola. Katlego Kgakole o a bega.
Malepa o tsweletsa re lekgotla la bone ga la solofela go ka nna le dikgwetlho dipe mo nakong ya theko le thekiso ya batshameki ba leki ya bone mo pakeng eno ka bontsi jwa batshameki ba bone ba na le ditlhopha mme maikaelelo e le go kwadisa ba ba botlana. As far as for the challenges, we have never encountered any because the negotiations they start first le a player a super interest gore ba tla go which club kana di club they dira talks between them gore now we are interested in this player ba bua le ene and then they communicate as clubs, but we have never encountered any problems when it comes to signing of players because it's only a few tse ile gore di diragala per season. Most of our players ba loyal tse ile gore di dintsi tse di diragalang ke tsa signing of new players ba ile gore ba joina di team. Jaaka le tlwaelo le kgotla la BTTA le solofetse gore theko le thekiso ya paka eno e tla le ka batshameki ba ba botlana jaaka le kgotla le ntse le bereka ka thata mo maneneong a go godisa motshameko o go tswa kwa moding. What we are more interested in is having a healthy competition. So whoever that is interested in moving from one club, they should do so by following the protocol as guided by the Vice President Admin. The affiliations. This year we are going to be having community services. We have engaged Gaborone City Council in a few months or few weeks they will launch our recreational concrete tables modi parking. We have also engaged Gaborone City Council gore re kopela le holo ya ba busiele gore na le bana ba go buntleng le ithuteng ba ileng gore ba tse ba trainer ka go BNYC. So we have seen it fit gore they are crossing a very dangerous road ye leng gore from time to time ga re ba gore be go na le incident tsa gore ngwana ga tola sente kana anything that is unfortunate se leng gore se ka diragala. Moraga kwadiso eo ya batshameki ya paka eno lekgotla la BTTA le tla bula paka ya 2024 ka kgaisano ya Phoenix Assurance ya Open mo Gaborone mo mafelong a kgwedi ya Hedikgong e tla dirisiwang go tlhopha batshameki ba setlhopha sa setšhaba sa banana se se tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa Africa Youth Championships le Commonwealth Youth Championships tse di solofetsweng go tshwarwa mo ngwageng eno. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Ka le go le re tlisa go bokhutlong ba dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mothoetso ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. Whenever I travel across Africa, and this is only in Africa, I see first ladies